Il-Gvern Malti ġie mfaħħar għal mod li bieħed jaħdem sabiex kull ċittadin f'pajjiżna jkollu aċċess għall akkomodazzjoni affordabbli. Dan anke permezz ta' numru ta' miżuri sabiex kull persuna tkun tista' ssir sit ta' dara. Dan intqal wara li aktar minn 70 imsieħeb soċjali lokali u anke internazzjonali naqdu fl-ewwel konferenza mtella mill-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali flimkien man Nazzjonijiet Magħquda dwar il-politika li qed tiġi adottata f'pajjiżna fil-qasam tal-akkomodazzjoni. Waqt il-konferenza bit-tema Towards Sustainable Homes and Neighborhoods in the Mediterranean Region, Reflecting on Malta's Potential, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galde spjega li bħalissa l-Gvern jinsab fl-istadji inizjali li jiżviluppa l-ewwel sistema nazzjonali ta' akkomodazzjoni għal Malta. Imma l-mod kif qegħdin norganizzaw nimmaniġjaw settur bħal dan jimlina b'kuraġġ biex inkomplu naħdmu għall-futur ukoll. M'hemmx dubju l-proġetti kbar li qed iwettaq dan il-Gvern u anke l-investiment li qed isir fil-qasam tal-housing qed jagħtu rikonoxximent mhux biss minn entità bħal Nazzjonijiet Uniti imma wkoll esperti barranin qegħdin jistaqsuna u jitkellmu magħna fuq settur u kif irnexxinna wettqu din il-politika. Julie Lawson, l-awtriċi ewlenija tal-inizjattiva Housing 2030, sostniet li permezz ta' strateġija nazzjonali għal housing Malta se tassigura li ċittadini kollhom dar xierqa għalihom. Good housing policies try to improve access to affordable and decent quality housing for all. They incorporate fairer housing policies in institutions that also recognise things like social diversity, that not everybody is on the same footing. And they try and lift the capacity of some households to access good housing and also to protect households who are vulnerable. Minnaħa taħħa segretarja tal-Kumitat tal-Kummissjoni Ekonomika l-Ewropa tan-Nazzjonijiet Magħquda Gulnara Rowl kellna kliem ta' tifħir għall-Gvern Malti li qiegħed ifassal għall-ewwel darba strateġija nazzjonali ta' housing. I would like to congratulate the Ministry on very important work on strengthening the national housing system in Malta. Indeed, it is very important to have a robust, at the same time very flexible national housing system